kubur ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fabricate Shillong, ringkat bat ka Victorium, kadukan kitiar kilan met ka babhatam hakador ka babit, Hanong Tumay Old Beat House Shillong. Rakhe ka Women's Day da ka health check-up, ringkat bat ka Woodland Hospital Shillong. Kajing sya tu tuk kalas dang kenrai bah hagini gisngi hanong ba Shillong. Dang hagamit arterik jong benai leber arhajar arpway kawai ke tuk ka balong trai da uba kloy lan menlim kalas sya tu na kajaka bau jupenyeng hajan yeng sa jong u Laimer Shiteng. Kani kajing ja kala ja ka por Shiteng met baru trai ulalap ba ka tuk jong u kalas sya tu haga por men step shwabo un leit bela. Kani ka tuk kadai ka Royal Enfield ka baroniu number ML not San J new R not new. Kedai mana Shiteng miat kan, marang awan belam tu sepupu je, na buka baik po, masih sentai juga masih set, marang kamlong ada marang sih, tiada tayo ngasak kamni lah, tiada kamni miat tiada, ngakim nama step ngalaj belam, ngalaj sim nak kobar, ngalaj nak kobar, ngalaj start nak kobar kan her belam kan, ngalaj poi kobar dan Ramadan kebaik kamran show, kebaik di kedai rong merun, kedai ke Real Enfield Classic, kedai ML05J. Nyo not arnyo ka nomor plate kita ni basak sendaan tu hajan batnya dengan te kampaje kan dia tamakan untuk basak sat di breu so sengan kan ma mar kalir gidon skutir gidon tamak suja tangga jonga ya ulok te la ngal alang harai la bom no ya ulang kem ngakali kem sngur mana step ngakinga itu la don bentuk ya tre tak kimtip mas onga kan bangajak ka baik dem saya lengok bro. Nak dapat FR Malaysia port jalur perap stesen. Nak marang ada kelikan ni paradong tu basak yang hana orang ni kadong ka brujar yang tak kam cool deh kam long dejai.